Kaseng Voice of the People Party na kapenusla circle kalapan menaya kejing Sukhia halor kejing penmena curfew jong kasorka Meghalaya hakitahan kapot kabaya senda abat kari Bangladesh. Kane kejing penmena kalami menin kasngino sembut menteri kejelau Pak Prestun Tensong bat kane kalawan hadin bakajing yakhi apa Bangladesh kalanang jur kat adu baka Prime Minister jong kari kalahaban Perino Nashabari. Kaseng Voice of the People Party kam semla persya ya kate kejing penmena curfew nri kalakentu yaki paj ba jong kathan bakin long ki bapet ngor bat husir ba hakabakum kane kapor kam tam haki kenta jong ka curfew. Bat syusyuru kalau ong balada pencerino ya ka curfew bat ombyang kisipai apa hara hasilenter ki kaput. Lese ki pai baru kidang yot hiak lengai halaki jong ki ying. Kalau long penban kumba ailat ya ki khar Bangladesh bagi nuan krisuk sepok Meghalaya. Kumbalong mentah kampat don kanu kejing syakta ha kesyong suk syong sengan hapok kaput na katai kejing jia hapok Bangladesh lasu turu bakatai ke curfew kalau long tangkum kalat jing ada. Kumta ke Voice of the People Party kala kenturu ya ke sorkar bahkan pentikna ya kesyong suk syong sengan jong ki pai ba ha katahan kaput badru ban klan ya ki por apa hara ha gini ki por kaseng kala kenturu ya ki pai ba bakin long ki basian bat pit ngor ba ha kabakum kani ka khep. Kane ka kerwa kabalawan nos kembor lang renja kumu joint secretary jong ke Voice of the People Party na ka penusla constituency.